Halo semua, saya berada di Pangkajene bersama Ipin Haji Mustafa Bande. Atas di mana dong? Lah, kanin roya sih, pakai Mercedes sih. Kostum nami? Hah? Dia nama cantik tau nak? Iya naruh pengaruh apa mundi weh. Nani apa tuh yes luar biasa. Ini desainnya siapa ini? Rancangan siapa? Sinta Malik. Sinta Malik luar biasa. Ya meto Kak Masura make modelnya. Mercedes sehat-sehat mau kodi. Alhamdulillah. Nah, memang kau cantik si foto gareta. Napa kanang yang ke gue? Langsung nih arwah cewek putus si bacandrin gara-gara ya. Menekah? Apa makan? Hah? Jatuh cinta kok ya. Terus iko Mercedes. Saya akan nih cowok jatuh cinta kok seramang. Ayo digagap aja. Dia pagaga. Digagap aja. Wah tak patut sedih. Nah, Makanya itu dah na yolo. tanya lekat nami menonton. Mercedes. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ki kolena yang Iya, Pak terima Boting kasih itu banyak, iya. mendaki melalui puji musik. Iya. Baik. Iya. Alena aku tuh doi alhamdulillah selama menjadi artis Mercedes asetnya sudah banyak. Purani melioto di. Iya alhamdulillah. Iya. Waktu akan naro. Masa pura tarik dia pemuaja tarik. Dia pernah lepas. Iya. Cicil mi. Bolana talu tingkat. Lantai pertama ruang tamu, lantai kedua ruang masak, Lantai ketiga. kamar tidur dengan klose 40. Weh, apa katu? Iya kok mani bapit ke kamu nerima dengki. Sayang, Iya. mana sama gati ta Mercedes bu? Dia kada namanya sak. Aku mah depe ke yolo ah. Manya-manya jamuran rekesi. Ya depan sini bu. Keluarga dari mana ini? Datang dari mana semuanya? Hah? Dari mana bu? Amparita. Amparita, oh macawe mi. Cawe mi. Iya. Iya. Baik, sekarang itu. Halo boti, selamat kini. Macam kirun tu abenenga coba na ye tapu bene. Ega ka mantra ilok kawin. Maka memang ni. Wih, lah suka lagi ya serendring ngamen latu bola Mercedes. Lah. Cantik tuh. Tages-tages kami tanta ta 10 lah sana burai ya tabe ya. Lah saka na kene. Tages iya lah salah sanu mana? Aga. Iya. Asamura. Takana asamura tages kami Pak. Iya. 10 lah sana palanya tages kami Bu. Iya. Ibu Haji cantik. Na burai mana colok peloy. Iya. Nak kena celok pelo aga. Iya. Mercedes saga ni sandro burai we pusi sandro. Mage. Kedai agana je malah saraka colok peloy je matana. Kagak pelayasan. Mah tutu si jeye. Bela pe di lo malah dosa. Memang. Aroni ma dosa. Panti wajah muki. Pak mete pakai malipa dosa. Sayang. Kita babu ge. Rantai na benek. Rantena beneku. Moni. Bye bye pas syuting. Ya goyang. Sini goyang. Nasrul. Iya, Nasrul. Goyang Nasrul. Putar Nasrul. Iya. Usasani aleku mewaki cocok, no? Idi pengadai. Iya pamu celeng, iya pamu jumpa malaga pubinimu. Nasrul. Balaga yang beneku. Demi memahami.
Terang-terang Dubake asik Macam boleh make lo anak kah Nah kalah kah versi baru Iko burani tiga datang nemu mulia namu asin anu na paling binimu Ada pengikat nudungi itu rantewe Kodek mo palisui narapa matu uluku telu-telu tiloro mutang ke burani sojo ajamu ajandri kona pitauri ko binimu seserialeku mewakisi jati di tongedai siapamu jelek siapamu jumpa malagapu binimu Nasrul Yang sambuwe palaga yang milikku Kami jaga ika yang dubake Tanya sa, dia mana mana sa? Pakali na mo ga Oh, kalinga. Iko burani tiga datang nemu mulia namu asin anu na paling binimu Ada pengikat nudungi itu rantai Kodemu palisui narapa matu ulumu Ada telu-telu tiloro mutong ke burani sojo ajamu ajandri kona pitauri ko binimu seserialeku mewakisi jati di tongedai siapamu jelek siapamu jumpa malagapu binimu Pada kosan roe sekak malaga di bawah beneku Demi mu pahami aga palagai kat di teran kenamu pake Nasrul Mercedes iya aku tanda-tanda jitu tuh nange sesiaga ni roda na Mercedes ya saga ni anak telu ni sana na mo pai jadi 2 menit reke iya 2 menit apa mati cidi iya magiro deh itu mak oh magtana ni telu anak nakurang cidi pak mati di iya lah suka mana ngiro sebab aku mabuk Alas ni dong Hah? ini kapalin depa bertoki nabata-bata manang idi pelawae kade waktu tu ya aji wasa tak ada sama pak beni wi pesiro tani-tani metu yaci la dores apa lah doras ni patara-tara mi ini tempat beni wi di terangnya waktu wi upa beni tapi de wa ni wa puru kang aku yasan wa ni wa sepu-sepu ami Mercedes iya memang pertambai anakmu insyaallah ni kasih matu mesti bawa lah suka satu mapa kira-kira ku jiko makasih betul na jaji ni anakmu idi musuro pakai dari tojana ya
Jaji menena menapaki musuro tojang. Magi pala. Di waktu na makabu ade menamoli-moli ki. Uy, mana kami ko yuli ba? Mawata sayi. Apa sila ngalenga ko sa nairo? Mana kami la ko yuli na. Waktu na yang kabu asibasi padua mula suka pasi tojang ya musuro. Iko to si. Matuas ako misi ko makabu oli-oli matuki de tuaga ko memang masera langsung. Doy ay. Mada ni tamana ita kada bela suka. Puara na tupong. Aga je tu aga. Iya. Aja ni musuro masuting. Ya gasda, gadis sa toyanda. Ya. Ya ko maki sa ko alhamdulillah ko maki benewe. Magira. Amo tani adu ipendre kan. Aga mi pala. Mo katawa mi sigosi. Beramasa ni hada goso-goso. Wala kakatuwa. Aji, tabi ang kagamak ko biasa di tawto namin reki makka. Ang katunon dito na topori mapoto-poto. Onta. Ini asa onta dingeng. Tanta. Lah, nakapumanang mo di mana minita ni tato tani ana je boting ni ta idi maninita. Taro ni. Pada ko tani artis ni. Aga pala. Pada ko limite pangay tikang. Doy. Ano ka pangitikan? Oke, Mercedes. Iya. Ya sebagai teman kedua, kita pilihkan dangdut bugis. Ya mau lihat Mercedes dia mina. Siapa suka main-main HP begini, capa kok. Gara-gara menonton HP ini nah. Lihat matanya, capa kok. Begini nih. Gara-gara HP nih. Suka nonton film SpongeBob sama Doraemon. Ping-ping. Capa kok. Masih mau nonton begini? Jangan mi. Moni. Hey. Liwag kiaga nang ilay buku lipat. Kipas. Mana itu kipasnya? Bagi dong. Sudah lo habis. Mercedes. Iya. Jadi yuk bisa satu makada kurang siala la suka. Iya. Berarti dia mau gadis dah. Dena. Aja reke gadis. Pagi nih. Dia reke mau perawan nih dia. Aja perawan. Pagi nih. Itu laki untuk Nagasi. Salah pura sih. Mana lagi mak osipi. Laki mau tahu jadi lo boleh. Salah pura sih nala tawana tuh situ boleh. Ada sinasa. Maga sih suka. Dua dinasa murim. Iya. Dua nagagaya wala. Anak naman ni kiri kanan. Berarti agak naman ni pala malam bisa. Mata naman ni ucap-ucap. Lah. Parang asa di bojo. Napujito nga ko rin suka. Napojiro? Kompujito? Iya. Sabi ulit. Cemburu mo tuh. Hindi o cemburu ka dyan pakita. Pada mo eh. Ulilimok iwas ako si kumali kawan. Iya, matupi. Matupi ulit ko. Tapi sa liwa ko. Sini Nasrul. Siapa namanya? Nasrul. Tinggal di mana? Oh, di Kaneke. Sudah punya pacar? Tidak ada. Kenapa tidak ada pacarnya? Belum pi. Suka sama Mercedes? Sini Mercedes. Meron di ka naman pati. Apanya cantik Mercedes? Cantik Mercedes putih matanya Cantik ka na matanya. Makasih Nasrul. Ya, Anda layak dapat Indomie. Pateru ni Mercedes. Nasrul. Selama boti dok lagi. Teng masa di mana boti ni Mercedes. Apa nih boti ni? Ya kita kembali dulu bersama Puji. Mercedes Ko'y pikiriki. tapi bohong. Ngita niyo ron. Kada memang nga. Nakakajala na pa na busto. Ketu ibu tapat eba na mimita komandre. Ya iya romangi dange. Meloy mi mana tanga-tanga nih kemana nih musapa. Maka nasapa. Iya, weh, no. Ya kung kapag maki dito mangi dan di
De, Mama ni elok mo. Mangidak kita sapi sa. de na mariga ya. Gili mo kita ngay lah. Pak Buralomo he. Pak Buralomo. Oh, Mama elok mo he. Ya, ni akang ni. kenapa de na pada? Di, Mercedes, iya, pura noge komandre. pura nak Amandre. basta. Sinan tul macu katapamu. Maka memang ni. Terus aku pala mandre pololo. Macuk kami mami. Agak je macu kan. Iyo. Mercedes. Iya, Maka kare rencana mendre Makkah. alhamdulillah. Paci otoki. Bah, Paya tu pertu ni matu. Makaraka matu kong katotok ku mendre Makkah. Iya. Tata ko paci lo mangantara. oh macam mi pala mangantara. Iya. Wasa macam lah tu. Ya tu migala dan makan jala ada tu ni aku ko. Eh. Mapigo ko matu mo pandre teman anak mo to. Iya, ko Pernah cawi. ni aku kakau sumbako sapi tapi tulu nami. Dulu nama saping ni. Iya sangka satulu sapi. Pada mo to ko balay. Penting ke sapi na. Di situ. Mak di mana sih na tangga-tangga teh Mercedes. Taro ni. Kaki je boting kor. Okay. Kau kira lo yo lo he. Sapi yang ta halo ta he. Oh देखा oh मापो तो फोटो में तो हुए देखा के करे बोटिंग अपन करे makanya iya maloppo Kagak di botingnya lo ni malah. Mama tadi anak itu satu keluarga satu kelurahan. Wah, nalamanan. Wah luar biasa pemakigan keluarga. Masih ada suara mana yang kapan ni? Foto keluarga dia, Roy. Sapi sesemana ni bu. Kanjak mana pakai jajin aku maki wijai. Indek nogare korum Mercedes setan naseng itu sirempar-rempar kikuat. Magai. Kok lo sayangnya? Iya. Wah, marota itu foto komen mereka. Kole koro Mercedes ma foto pada mereka ko. Air magalilu Para mi ko si baka talo ampur cidi. air magalilu. Kanana tadan na he. Ni kanana tadan na he. Dan jampanya nak nana. Unung. Mak kalian Roni. Ya. Talenge mana na pasusuy. Dan jampanya nak nama foto ni Dia bawah. nasa ding tadan na anak ko tasa eh. Oh. Ke rumah mah. Lah, ay. Gampang minyak buah. Mak kita weh. Foto-foto iya. Ma foto keluarga itu eh. Dan ulik kita. Dia ulik apa? Dia itu musik keluarga. Oke sayang. Iya, mau nih Lagu apa? pertemuan untuk anda semua. Lagu apa? Pertemuan? Iya. Aja mau kemana he? Jangan aku matu asu. Selamat datang Ratna Lomo. Seperti ini gue. Ratna Lomo, selamat datang. Oh iya serat ngalomo. Pemre matu makelo. Nah, darat. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Sakit karena berpisah. Oh. Kayak kamu pite. Wah, Ya enggak. gay, ya gay. Maloloy. Ya kumakuman yang ibene pasi bawa-bawa. Naga. Amo ko manirabangi matindro. Maka mana ha? Lah, Dua dia nak nasi di. nasi di talo aporo si talo repay. Aja na mo no, makelo kita si bawa he. Lah, kamana ng ipa mo sapo. Iya. Kayak kicambalong ni.
Si dibuat sama sepe, si dibuat tangan lekuang. Lah. Hah? Kayak Ya. Ke kronologi bapak si ibu ya. oh iya. Ya. Ya si DP ya. Taruh-taruh siapa tuh masih jing. Basa-basa apa tuh bapak aku ni sakit masih jing. Iya. Talengin urat apa ngelipelo. Lah. Deto je ti amilo masih rekamin lo tabe. Ya. Alhamdulillah. Oke. Tosirun. Iya terima kasih. Tambah magara tabu di. Iya. Apa tuh 10 itu? Weh. Kaya kasi pamoy ruci dia itu kan. Kaya ke pernah lupa. Lo. Sarena sobawe lo pasay macio ko kompe-kompe na to mo. Mau dai. Iya. Matu pinakelo malena to. Itu jerat na lo moloy paksi. Mage. Itimba ba mina paliso. Mage din. Makadede po na chocho muro na bichu mopi. Ulangin dia jolo ironangin lagu Ulangi. dia pernah makan jastarana. Oh iya. Ulangin jolo apa mah Ya, ulangi. Pak Iqbal. Jolo. Nakada jolo. Akada jolo Roma napa wakada itu toko Rika pas Aku taman dapat taman musim. musim. Sakada Oh, sakada ini. Nino. Ya. Gora naga. Ya. Pakanya naga. Kadena. Abang rumah. Rika. Aku di belakangnya Epi Masamba. Wih, mana kerja? Di belakangnya Epi Masamba. Aku pelepi Masamba dan apa pula? Hanya Epi Masamba itu. Ini ke pele. Epi Masempo. Rika. Rumah. Moni. Kau sila mana? Ayo mana sila ni? Gerakan lama ni. Wah, malam-malam itu sih. Jadi gitu. Jadi tambah buruk. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan Macawe ni. ternyata bukan hayalan. Sah. Hoi. Mana? Mercedes. Oh. Dia nak kena. Maju na may sidake. Dia sini. Dia nak masih lampu. Iso ikapag. Halo Pak Mimi. Weh, jadi pada tahun kapan jadi? Iya. Nah, wasan na namimig pala wairo. Iko mako di pada tapam. Mana sini ada ko sampai lang Iya. Sakit karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Ani, kenapa kau datang Ani? Ani Lomo. Ani Lomo. Mencair di terpa rindu dalam senandung. Cinta yang selama ini masih terpendam, Tercurah sudah rindu dalam kemesraan.
yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Perpisahan kini telah terobati, kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Alam rin salah Koy, si Mawag di Mercedes. Hop, tiga ka tumatarus solo. Manang ka? Di sumanam. Apa mati na liso? Kaceway. Manang ka kecewa? Nasaan ito yung nyaras sa sudang. Hindi ka na tahu nyaram. Iya. Akan ikong ka na tahu solo. Ay, Moni! Tarun ni ba? Tarun ni. Ini pasal na kwe. Ya. Terima kasih. Dia na lisa Terima ka din solo. Kaceway panontong. Kaceway panontong. Borat na lomo. Ibu Ratna. Sini ki dulu. Ya. Si runtu ipamu. Awen. Dan ini akan live di channel kami Ruang Komedi Said Liu. Ya, jangan lupa bersama like juga dan di subscribe. channel Ipin Mustafa Bande. Ya. Ya. Sini Mi. Luar biasa sapo. Namo dua mi bene kumakume alhamdulillah. Wade ni mabuka usaha mabalu putu. Ay, makan ada dong. Mablu putu. Ya mutu mabalu putu kota si di kontainer seso. Weh, Eh, ala na mablu putu ya mablu apang. ya. Buratna. Saya sehat moki. Alhamdulillah. Artis Tony itu karena Artis. laguna na supeleko. Wih, suruh matu makai pelelon na. Tata tu ni lo. Na supalaka. Ya. Percaya bola tak boleh kedi. Ye. Berani vaksin. Ye, berani. Ajam papawi ya deh pak. Kilo nih ya. Iya. Ya, bagaimana kalau kita kasih dulu? Hah? Kasih nyanyi dulu Ratna Lomo. Pura ni di ibu sih. Iya, Ini si jolo. Ini sih. Lagu tahe. Supalaka. Kagak pura nih. Terlambat ko je. After lagu tahe. Oh, pone masih sekolah. Oleh. Simpen itu kelas 6. Hari ini kita kedatangan satu artis ini Bu Ratna Lomo sudah 4 kali masuk di Indosiar. Kami menonton. Jangan lolos. Ayo na tanong Daftari lagu ta. Lagu apa? Lagu ta ya? Kita akan konser bersama. Ya, kone. Ya. Wih, pelayar laban lo santai-santai. Lo ni me coge Mercedes goyangin. Aja jual manusia. Supaleko. Supaleko nah. Aja mau nojol apa? Gitu. Harus pesen atur.
Ya. Oke. Dia ada lo kuda nulis contohnya bahagia gupau. Bahaya. Ya. Ya kumaki tu lagu mo. Romo sendiri. Latu ala Dari para hati napakura. Romelama. Ya. Bersama Ratna Lomo. Ya. Ya. Jadi pi apa? Tambah pi, tambah pi. Belum minum. Ya. Bagi nyawa. Megangan ni juga si minungin na makinyawa. Tadi kami makinyawa ke 10 minum. Nule kapa ko bahasa na ro kasi pubene tadi cuman siulang ipake. Ada kecapa kangat saya pada kat Mercedes majata apa aku malulot na magarat tak lakit. Uwi sesama garta laki mo. Mau pala ada laki mo tu bahasa na hindi na runtu. Jadi itu orang ini dia nak kanjak mana? Iya. Apa bajamu tak apa aku si Mercedes alhamdulillah. Iya. Kalau lo garat tak le runtuk. Kalau lo garta di, apa dia nak kambawe je lo botinge? Weh, matau kako. O bawe nang katau cekah. Koro di? Iya. Apa bahasa ni dia na lampa mani Apa kapa? ko yan nalampa mo ka. Oh. Apa dito ka puji na kasi. Magi pena poji kiro ambo anak. Weh, masa man ka itu orang ini dia nak garat tak malang. Na puji ka gari apa mabasa ka. Oh, Kanja oh. si Pak. Wih. Alhamdulillah. Makan- Jadi dia aku makan, majata Ray. pada si Pak pakanjaki. Makan repadis. Iya, ay dia nak kan dapat di setengah tu mengilo pokok Allah Taala. Makanya itu ya itu nasiala ka biasa. Ikatalu wasapira kala jali sumoy. Tu pada mana ni garit teh maka dah magarat na lomo na tan maka dah mabasa. Basa memang pala di mo jual 50. Talo mo dola dia nak katong balik itu ide. Wah, mata jatoy. Tu makelo nga. Agapi. Ha? Yoro je si bawa ki. KJ Mercedes agaw dia si bawah. Lo ni BJ Mercedes tu jo ke si bawah je. Ayo. Aja mo lila de Mercedes pura pole mapak singon ni matanan na kana jarum.